Biyag ti tao. Biyag ti tao. Ayan nga tinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lakok. Ay una yan. Kanya nga raw, tisidan ta ita. Alo, ti parya di ta paraangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sana bali, tada bagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agrieng. Tapno makaraman tamod itinaimas amasidaa. Lo kasapulan nga agtakaw ka, aramida. Lo api nga may napimanaw kay ti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't agtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana balay. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ang mga mat no manula ang ti itod na tangdan mau. Saan damot ket di ako ripot tatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan aramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan, Nana? Hinton tangal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amangkod. Kabalak matket din ti agtrabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumpeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmirao. Nalpasan ti pinakabitiyo kanyak, Nana. Agyaman aksander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo tiyaw awat yo. Awatom kit din. Agyaman ak ngorod, Nana. Uray sandak akabagyan ka. Nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakkelan a karne. Ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, Nana. Kasano adi agsakit. Kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Lasaya at mat, taging matang kay ti masida. Manungay, tinabate iti tangdan mau. Basit langan tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate akwartak. Taagang katak ko may tinatang nga isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyak. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaws ti daw gawatag. Amangan mo'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga sakti karkaritem Tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, ited ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko matibibiyang mo? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya, Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, iti dayta. Saan kayo pakibibiyangan? Sama pa rin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kuma iti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Sasak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kenkwana.
taubing paikat nga road. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyakan ti biyag may. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga tinaglakwam. Nalayo mo't ng tida dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan tinagbati kanyak. Itad mo ta sa nga gasot tad nagatangag. Ni, sana mabalin atatang. No itad ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak ah. Agbilang akiti talaw. Tano di nagtungpalan, kasi kamanan kanyak. May siya. Tatang. Dua! Apay kanyak kasta kayo kanyak. Kanayan langin ang tangarandak nga uri awan dagos nga aramidak. Awanan tado pa yasaw. Itad maun titid kidawat. Ay unayan ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak aya. Kinabil nakmanan ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga ma'am. Irresponsable lang arudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang apimanawak. Sigurado asapulan nak na dyan. Tulungan dak kumanana. Amang ano daam mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun ko ana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor ana sagrak na. Takanayon akabilen ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang arod, agyan dituyan ni Sander, ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko ana. Nairuam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Wen, ninang. Siya kunti makamukan ko na. Adda ka din ni Sander iti balayaw. Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya? Anyat oras ang di mo't laagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilimlimang yaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglimangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laeng agsasao kayo ti punaw. Tano maamwak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatyag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalang arod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadagiti rumbang aramidam, wan? Nanya ti ibagana, isot aramidam. Nagyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak kaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. Adamat tan basit ngornong ko, ma'am. Adda nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sika ano niya ti desisyon mo? Tinapatag sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No, sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta amatan nga dya, ma'am?
Jack mo, ma'am. Nabayag mo tin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarungkar kan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapaylaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay di ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga mintis weldok tatang. Lukas tang araw, ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging ka ita. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. Luag subli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanya ka. Masapaw, lapinula na pawitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak ko. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man, tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwarta latat yan, ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong. Mabisbisinak ngamin. Nabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo tapno makapangan kayo na sayaan. Saanun? Mga naklaangan ijerwar. Nakakaasimot dahi chay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasaya at mo, ti pan nakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pay laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakan ka free meal kayo. Bayarak day tapar, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagitoy, Wan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. Yaman naklaunay, ma'am. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga ta, Nana. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayin nyo? Si ka ni Philip, saan? Saan na Philip tinagan ko, Nana? Siyak ni Sander. Nay, magsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amok asi ka dayta. Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko? Delikado, no? Tila pagturturungan nyo. Abang ano niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yung
makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karuprupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya dayta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Ako na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak anaimbag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kay ingas mamut na itada iti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti dahi ti apapai. Kasla naglagaan ti riknak ken kuana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Uwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. O sige. Tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sa napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kaya't makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan na, ma'am. Sa anakas ide, akal lahat ng agsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami i restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana? Anak ko, sikang agpaiso dayta. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. Sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam takita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan akilikilim. Dahita ti pagilasinak ka, anak ko. Ha? Apay nga mo yung dabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan, anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayon ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apim mo sa iti amang gapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka iti ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas ngay madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo.
ngam saan kalataan na sarakan. Katsipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko tilimbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan ranana. Talaga siguro ngayon turong ti Apo ti panagsarak tayo, nanang. Ay na, nagalasmanan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao'y. Kasla may palagip tinapasamak iti kalabas. Ti panang kidnap ko iday kani Sander. Oh, kanayon na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudnok en kuana. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sidiran. Ay, agyamanak na nagawid kan Sander. Asino tagaduham? Isuti inak tatang. Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumber kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibagakan na kayo. Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sidiran na ti konsensyak. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanin rak ko ma. Ano kasta? Puno asaan ada kayo ti amak tatang? Saan, Sander? Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Kanya, inaramid ko ti kasjay. Tasaan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyad na diferensyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat na nasapa pimusay na di asawak, gapoy ti sakit. Pagkawanan nak Sander, no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagawanan na ko ba? Agparinto mga iti sangwanam, ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagawanan na ko ba? Sikat ag desisyon, Sander. No idarumta ni Fidel gapo iti inaramid na. Wano anya. No siyak lamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelak nga amak nga uray kaskasano. Wana, ngam inululpitan na ka iti kanlabas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko taapod no nga amak. Tay sukat nga ro kinadakkelak. Kaasimat no paibalog tayo. Lakayon. Nagsaya at tipan agpuspuso manak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit da jay Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan. Bumawi akan ka. Sulnitak ti aduan agkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko.
biyag ti tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo, Mayalat tamag, ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungan ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigan. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayon ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, ading ko. Napatag kayo a pamilya na kingkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uray siyak, Nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga allowance yu itinaudi a panagpawit na anak ko. Anya ngay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minin, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni Manang yu? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di, Nanang? No adaman mabati. Para mo't itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaratawat kini Manang yu? Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't yu makaadal kami, Nanang, itidyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agadot ibagbagayo tunggal agdawat kami. Mala, to'y tangdan ko laangan anaglabat ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwarta yu kat. Ala, itadyo adagos na, Nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding Hans na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanyak anobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni Manang da. No di da iga-dagadal. Day tang arut kat mare. Ay napasensya kan ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin ama-amwamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay lang, Mari Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanyak. Diyak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta, Nanang? Saan ka di atibilin mi kan Manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. Aday takay manun. Ikan nyo mat iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw taaw. Tapnawanan ti adu asao, agikata kun agiskwela, Nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagpagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag, anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun. Iso abaybay andak kuman, Nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na.
Tagden nada ka nun itinubyo na. Aniya? Basol ko, mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, mare. Ay na, mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakem mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mata nagayatan ti kasta na pasamak? Anya ngay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kamin itinobyok, nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kadi ti dayta desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makaamo amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan din alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapanakon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasamak aya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusam apumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang mumati ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pa'y lang, yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag naidanda ka nung nga itinubyo na. Agabang da ka no. Anyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain. Kasta pa tinapasamak. Diya ka muno kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagam latan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka di ti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon, nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit tulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rog, nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni Manang Mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mangta diti kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalged at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara, anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasayaan mo't, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yan, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot? Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipaw-pawid ko a kwarta kadakwada? Saan, anak ko? Saan aday ta ti parikot?
Anya ngay nga rod nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpas dan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit. Mabuteng kan mabainda. Una yan. Kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada nanang. Huwag nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Huwag manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwartana. Huwag gayam. Kumusta ba't ang Maylin kan Peter? Dak ba't ang ida makitkita? Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak kid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasida mo nga rod Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagindang agtrabaho. At dantulat ta siguro ti swerte adumteng katakwada kabagay. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Awanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dahil tangamin, tainun unam tinagpasikom. Manang, kimutungak pa yan. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Urayam ti ipawit ko. Ay na, agyaman Manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si Kalaang. Oh, Peter. Aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga da kwartam amabalin amabulod, Manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni Manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit at insend na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mamin anumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni boss may. Diyak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, Manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, Manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti kasapulam? No manuti ka ba ilang nga ipawit? Isulatan, Manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano samti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende, mare.
Saan napudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpiman na di abalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagken ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay dua nga anak ko. Aywan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sama nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngam limlim itarak ti ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid ti tadanimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sabali mo ti unada. Pudno tayo bagbagada. Ada tayo malaang ti mga aramid itigas at tayo, mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak dir iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipaw-pawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unaw, ang mga noddamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatijak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kankwana? Basit sa mo lati ilipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpayso iya broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Ha? Sapay kumaata makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan lang ang anam na minsan? Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawaten da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang? Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idaadadadaulan ken ka? Ngam kayat ko la amasursuro damat ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada napatag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kanimanang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibaga ken manang yo. Alimitaran nati itid na kwarta kada kayo ken Peter. Ngamin, dadakkel kayon. Adda pa yun asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo. Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim, tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko.
Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, ti-insend ko a picture ti balay mo, anak ko. Nanang, ayaman nak ititulong yo kanya. Nalpas mo't laang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban, no? Ta saan mat aras data. Wen, anak ko. Anyo tararamidon nyo dito, mana? Nagsina kamin itinobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pailaang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak ti landlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman ni Manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa ludsudot kumakenkwana no mabaling agnaad kami iti balay na. Ha? Tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha? Pangaasiyo di yung manan sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumatkat asug-sugsugan ni Manang yo, anak ko? Ganmay sa. Basol yun no ape akas to tinagbanagan ti biyag mi ka ni Peter. Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaong kininanang Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaumon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man, anaimbag. Pasensya ka ni tikas di pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan ka, Manang. Ang mga ninay-nayunan naman ng tistorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka, Nanang. At daw gali ni Nanang adi mo ammo, idi nagabrod ka, Manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni Nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling. Saan adimaw dawat ni Nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yo ita. Saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay anagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramit yo. Itatakinuntra ni Nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo. Ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni Nanang tunggal umawag kanya. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni Nanang. Kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamlamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag data, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak? Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kin ni Nanang ti agnaed iti balay ko. Ha? Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaed ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni Nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter?
Nadagsan unay ti trabaho dito garden. No saan nakatulungan? Awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta. Ay, no tinong palta siguro ti karita kani manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da kananang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamat dakkel abalay ta akas kani manang. Nanyangay nga ron. Kitkastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta. Tapno awanti makuna ti tattao kadata. Nang runa dananang ken manang Kiara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading. Biyag ti tao. Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid. Tasungatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di mo't nagsaritaan ta nga agawid ak ita amalam. Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamit laang ti mangibagbagay iti dayt na. Inton bigat kan nga agawid. Apay, kaili mo di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamit akasta akite? Mauhatan na kumamit. At dadagita anak ko ang mga uray kanya. Nangro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yun ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulong. Awagam laangan ti anak mo. Ti ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagidan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan. Tapno ada kagidan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulahan kadamanang mo. Kini mami, what? Jak makaawid. Tada importante at dinaraya ka seminar. Sige nga rod agananad ka kanayon, Daddy. Agawid ak inton bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwartak nga agawid ha. Wen, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayat nga ron. Rumbang lang amom ti responsibilidad mo kanya. Saan aga po takabit na klaang kat mas i-priority matan di asawam. Laglagi pa mga adotiing karim kanyak idi inaram nak. Imbagam asyak laang ti ayatom dyan. Katuan mat ngamin. Kunampay anapilitan ka laan ang ikasari iti asawam idi. Tapinikot na ka kunam. Ngam, kasla imposible mat dagita ngay bagbagam. No pinikot na ka. Kasano ang nagbalin adwa dagiti anak yo? Mala, saanan aday tati pagsaritaan ta, Kitty. Tilaang may papankadata ti panunutan ta. Kat, kaano nga rod ngay asinaam ti asawam? Di mat imbagaken kan, ano makagraduar dagiti anak ko iti kolehiyo sa akong to panawan. Nagpayag matdaytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuo ka na kun nga aguray. Basit la pa naganusan, Kitty. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, ta suportaram laang ang dagiti anak mo. Urayan ta ti umno a panawen, honey. Naimbagman ta nagawid ka, Kitty. Ay napangaasin, di ka nagsubli dyan syudad. Agdali na adkan dito balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbaya mi ti kadami dyan syudad. Ti panakikam kamalala mi jay. Uray ka malalaak, taado ti kwartak. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo, mairanranod kayo iti-it-itad ti nobyo kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwarta kan ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo't iti daka sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan laasisyak tikas to'y. Inuugmapay lang aming ti ugali yung. Iso ang kasta kayo. Sa balin ti panawon ita.
Saanan akas idi panawin nyo. Iso abaybay andak iti kayat kong aramidan. Saan man nanatangkan ti ulom, Kitty? Kaano ay adanggam dagiti pamagbagakken ka? Di kay kadimadanagan, tasyakton ti agbalin aligal nga asawa ni Jan. Pupuutin nyo to'y ko na, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na yay bruha nga asawa na. Nagaduman ti malabsak dita isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy ang wendak iti unig nyo. Mabasak ti panunot nyo. Hoy! Uray kabita. Tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko. Da kayo ngay. Mangurkurangas kayo. Takasano, day tala makibibiyang iti padayo at tao ti amu yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor nga agjijismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo, takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatil tiniwat na. Tapno mangreknada. Amo ka. Nababati pa nang kita da kanya. Naamuda ngamin ti may papan iti nobyok. Anya ko ma, awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan. Adang arod na pataganapanan me. Mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta? Wano? Babae? Ay na. Agatap ka man ako na akong Flor. San ka di akasta? O di mo kahit nga agapa ta. San atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan la anam namin san arinugitam ti ulok. Namin adon. Asino mat ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa laing. Awan maramidak. Kat kumusta dagiti ubing? Kanayon da kaadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito'y balay. Uray day off mo awan ka. Amok dyan. Addamanen sa balingar aramidam. Marikriknak dayta. Makaamu ka no pagatapan na kitidages. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kaya't kon asinaan ti asawak, papa. Ngam pampanunutak dagiti ampo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di kag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutan kumapay anaimbag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawak. Namin adon aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo kag balbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliunan, papa. Abay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnag ko. Ngam marikriknak, papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adon anapadas ko daytakan ko na. Iha, amangan mat no atap mulaing dayta. Pasaray saan amaturog ijay balay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha? Aginggat ka anong agtutuo kak itisidong ti asawak, papa. Makarebrebelde pahikit din ti panunot ko. Kasla kaya't kumatan ti aglalaki. Ay, saan, iha? Di mo aramidan di kasta. Agparbang ka kuma. Nagitilat tananak mo ti panunutam. Tapno maliklikam tagarami di ti basol. Ikararagam latan dya sawam. Tapat check nga balbaliw tumatlang dagay. Kanon to pa, papa? Kaano? Talaga at di mo sungsumbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidak kita. Awagak ti numero ni bakit mo. Nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruha nga asawa na kat. Siyak ti karkaritam. Iso para makita. Noan niya ti ibu nga da ito yung aramidak ita. Diyan.
Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga taday ti nga umawawag. Barumet a numero. Sungbatan yun, Mami. Tanak pa ituloy tar aramidak. Sige anak ko. Hello? Asino da ito'y? Hello? Ada ni Jan dita? Ha? Apay ti asawak? Asino da ito'y? Sungbatam ti damdamaga. Ada ni Jan dita balayo ko na. Uwan. Agin inanan. Ta day off na ita. Apay ka di? Pakibaga ata umay dito'y dagos ko. Pang-asim ta di mulakdan ni Jan nga umay dito'y. Asino da ito'y kunak? Siya klaang matkat di tilimad anobya ni Jan. Aniyan? Nabayagan nga da relasyon mi. Ngam, ilimlimad mi lang. Tadi na kayat nga agis skandalo ka. Ngam kit di, kanayon na nga ibaga kanya, ama pilpilitan la amakidan na kan ka. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano, nabayagan a pinanawan na ka. Anya? Nagpuskol matan ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti bain a babae. Sikat ni awanan bain, ta idaldal mo ti bagim iti lalaki asaan mat ang mga yatyan ka, bae. Ti awanan bain a babae. Kunak tupay ka, nga damanen babae day chay ajan. Kastoy kanilatan akanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka gapo iti panagbababae na. Mami, papanan tayo ka di. Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti da ito abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat, awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak kumakayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa bali nga asawa na. Asino ngay? Di yun amuan no asino. Basta kas jay ti ugali ti amayo. Sipod babasit kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso apumanaw tayo langan. Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnaid kayon liti balay, anak ko. Talaga di agnaknakam da dyan nga asawam. Wan nga rad, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda maamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabanuk akon. Ala, baybayamon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrabangan na kalagitan nakyo. Ngam no kaya't yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Eket ala, makamuka nga rod, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaangan dyan. Kukwa ta aminan akanituta, taawanan dagiti disturbo iti biyag ta. Pinanawan dakmatan, diag din natan dito'y balay. Sayang mat to'y balay, nawanag na id. Ngamada kondisyon ni Flor, honey. Ha? Anya dayta? Masapol ka nga on time ti panangtid ko iti suporta dagitan nakko. Tapos saan nga agdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day nga ex mo niya. Naman pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom. Tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh,
Apay kasta ti reaksyon mo? Di mon samat kaya? Saan man? Kaya't ko, honey. Ne, adamot si Mangpet akas kanyak. Nagapon nga ta daytoy. Hello? Hello? Insen konti allowance dagiti anak mo. Nawat mon? Siyak ti binilin ti asawa amang ted iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga inted na kanya ti numero apang isendak iti kwarta. Anya ka di dayjay 2,000 nga insen mo. Good for 1 week, wano anya. Anya a good for 1 week. Good for 1 month dayjay. Bye. Awan manamnamak kini dyan a suporta dagiti anak ko, papa. Iso nga agabrodak laangan. Anya? Apay, saan namang mangtad iti kwarta dagiti anak nyo? Jay kabit na ti mangmangtad. Taiso siguro ti mangigigam iti sweldo ni dyan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day jay? Iso apadasak ti agabrod. Ayan ti sweldom dyan. Atoy, ilasin mo ti para kadagiti anak ko, honey. Ay nasaanan tani. Dakkelan ti tiyan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sana bale, tadamag ko. Nga umadanin ti flight na. Agabrod mat gaya man jay ex mo. Imbagak ama si kuga. Iso apay jak ama awatan na dayjay. No awan maited ta kadakwada. Ni, nagawid ka mat, Kitty. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtap no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita, wan? Kasi ninaanan ti asawak JX na. Kitda kami ti agdandan na ita. Ay nakite, umay kan. Agawid tan. Kababain dagit ang ibagbagam dito istor. Ay nananang nasaysaya at numaamuan dati agpayso. Tapno saan dakon asar-saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chis-chismisan. Ilibre kayo mangkidi. Ala, agorder kayon iti meriendayo, tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin a chismosa, kaskada chismoso. Kitty. Oo, apaya kasta tilangam asimang puwet dyan. Bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanyami. Iso nga agsaran ni ti mabiit. Anya? Kasano nga rodan? Sapay addan anak ta. Ay, sumapul kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan amabalin a maistambay ka? Ta sa anak ana irwam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldom? Wen, Kitty. Anya nga rod ngay. Anong santa bakit? Tanarigat mo ti sumapul iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitad dagiti kasapulan mi nga agina. Nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamatag sa uy ti kasta, Kitty. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagtit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita. Ta nagawid kayo na iti anak mo, Kitty. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Ala, agawid tan, Kitty. Agkita tanto manan. Urayan tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Tasyak laang ti babae iti biyag mo. Katuan, Mike. Si kalaang tilab ko. Ayun gaya. At iti kwarta mo. Agyaman na, Lloyd. Dahit na tinakainlabak kan kakit. Naparabor ka. Pa, sigamot gayam dyan. Sumrek ka.
Nagyaman ako pa. Pa, damag ko nagawid ka nun ni Flor. Wan, nakabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing, kanti anak ko. Apay nga ka. Anyat masapul mo, dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami kini Kitty. Awan bibiyang kuno nagsina kayong wanusan. Flora, pakawanan ako ma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Taawanan tayo sigod at trabaho. Pa extra aklaitan. Saka lang makapanunot ita, tabi masitan ti sweldom. Ngam ididakkel ti sweldom. Agsasarunot ti babaim. Lipatan ta ko man dinapalabas, Flora. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta. Tanarigat alipatan ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag akmatkit din. Ngamjaklat tamalipatan ti saam nga impalak ang mo kanyak. Diyan. Pakawanan na ko mga Flora. Patgan kayo karakitan nakta. Palubusan na ko amang sulnit iti nagkurangak. Pangasem. Kitty! Kumusta kayo, nanang? Ay naimbag man ta nagawid ka. Masikog ka, Mart. Ay, mala, sumrak ka. Nanang. Umayag agpas ngay dito eh. Katayan tinakasikugkan ka ngay. Awanan. Nagpukawan akas laasok. Aniya. Ay nakasano nga rod na itan. Diduan tunta anak mo iti kinabalasan. Anya nga rod. Talaga akas na. Uray tada kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay nakapsuta ko nanak ko. Adon tirikrik na kiti bagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sanyo ka di? Tamakasapulak tulat ta itibak ng alalaki ang mga kasar kanya. Papa naman na nayakat na ikan anak mo lang. Adda sir kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sanyo nga awiran dagiti do ang anak ko wan. Bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga Rod. Ulita ka, nakapsuta kon. Isong agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay nadi kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay. Di kay kadimasyan kan kwa na. Apay, kaya't yo amakadan naman ti amayo, anak ko. Wana, kaya't ko amabukal manan ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaamo kayong aron. Okay lang ang kanyak. No awatan nyo manan ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat da ka manen dyan. Ngamla dingitak. No saanen akas itisigod ti tratokan ka. No nalailo ak idi nga asawakan ka. Saan itan? No naasikaso ak idikan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratokan ka dyan. Uwan, Flor. Mawatak day ta. Pagyamanak hindi. Ta inawat dakmanen. Ulitak. Ipagpagapukla ang kadagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at tratokan ka kas asawak. Kan agsinata iti pagturugan. Imbagak daytan kadagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talata. Ngam saanan akas iti sigod tilinangan ta. Uwan, Flor. Maawatan ka. Tamok abo nga amin daytoy timadi nga inararhamid ko iti kalabas. Para. Oh, at titibayad ko manong.
Adaak manan dito'y lugar mi. Masikugak manan asim mangpat. Anyan ti kastoy agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asidag akong dita balay mi. Apay anagado ti tattao dita balay mi. Apay, anyat mapaspasamak dita balay. Dahil pagtanagawig kan kita, di mi mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kano. Anya, saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag. Kasano kami pa'y itananang. Panlunton ti apo ko. Ngam di mo matin na oray anay pasngay ko ti may katlo nga po ko. Pasensya ka, nanan. Natay ka di ka man lang na ipayan itinapintas sa panagbiag. Sorry no pasig a problema. Kan pa kaibabain ng tiimpapaay ko kan ka. Patpat gan ka unay, nanang ko. Diyos ko. Pakawanan na kumay ti adoan nagkurangan ka nagbaso na ako. Diyakon aramidan ti kas inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso at tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Apo. Biyag ti tao. Agyamanak, tasaan na ko na pinarigat ang nagaranggan ka, mayat. Saan ko na pinagbayag ti panagaram mo? Taadamot panagayat ko ken ka, Bonnie. Maragsa ka, nak. Takamudyanan na. Kayan ayat kamutlangan. Nagkalaysata ko man. Anya? Kalaysa Agos? Kato na. Anya pa'y lang iti urahin ta. Kat isuntumot lang ti trong na. Aguray ka pa'y Bonnie. San pa'y nga amo ni mama sinungbatan kan? Naskan ka di pa'y nga ipakadang kan ko, na. Kat siyempre taisukat nga rod ti inak. Nalangarot, makamu ka. Basta tinapatag, sinungbatan na kon. Mabalin ka di, Marcelino. Sardengamon ti agar-aram kanyak. Addan kaya nayat ko. Anya, adagayam sinungbata mayat. Sayang rod ano kasta. Saan lang nga siyak ti babae, Marcelo? Atu di ta. Ngamsika ti kayat ko mayat. Kan agbagay ta. Pag ko naaman, agbagay ta, Wan tagpada ta abasit ka napugot. Hay! Dayta nga rod ka. Agpada tala nga rod na basit ka napugot. Sa ita, dadabay lang mo ti gasawa. Anya langin nga iti itsura dagiti agbalin nga nakta. Saan mat siguro? Ta saan mat abasit ka napugot dagiti dadakkel ta. Nairanala siguro akas to'y ti panakaitaw ta. Orehan niya ti bagbagam. Saan ka akayat, Marcelo? Ni Bonnie ti kayat ko. Gapo ka di tagwapo. Natayak kan napudaw ni Bonnie. Wala. Kasjay ti kayat ko, apuli. Amang ano saan anapudno ken ka dayjay? Amo ka dismayaan naklaang. I'm sorry. Taurayan niya ti bagbagham. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ni Bonnie? Oh, ada kamot gaya man iha. Wen, mama. Ket, ada kayat ko nga ibaga kada kayo. Oh, anya dayta iha. Addan kayan ayat ko. Ni Marcelo ka di iha. Saan, mama? Anya kayo mutin? Diyak kayat ni Marcelo. Iha, iso ti kayat ko para ken ka. Diyak kayat dayjay, mama.
Nasingpet ni Marcelo. Awan tulakit di ti agbali na parikot mo no iso ti pakiasawaam. Saan ko nga ayatan ni Marcelo, mama? Ni Bonnie, ti ayatek. Ay na, iha. Amangan no ti kinabak ng mulang ti kinayat na ken kada Bonnie. Nagado anapipintas dita. Ketapay si kapay laeng tinaram na. Makapasakit kayo mat itinakam, mama. Kasla ko nayo, sana ka napintas. Napintas ka, iha. Agam, gwapo ni Bonnie, ang maikumparakan ka. Lukon na kantulang dayjay, iha. Da kayo lang mo ti mangibagbagay ti dayta, mama. Kaya't nantupay ngagkalaysa kamin. O makita, kaya't na siguro ngagkalaysa kayon. Tapno matagi ko na ti kinabaknag mo. Anya ka din dagita sasawan nyo, mama. San nyo pa'y unay nga am mo ni Bonnie ngam kastan ti bagbagayo kan kwa na? Gapo, tanatagsan tirik na kan kwa na, iha. Ambisyosa mat ang babae. Talaga nga'y naklon na kaadagos. Di ka ko man nagselos. Saan ka di ang napagsaritaan tanda ito eh? Mairanod ka no bilang lang. Basta di naksinsinaan. Talaga matadi ka sinaan. Ngamin, siyakti mo na anobyam. Sungarot na di ka agselselos. Agtong palak no anyaman titulagan ta. Si katay ayatek. Aramaten talaang ni mayet. Tapno bumaknang ta. Kat inton mapasama kan tikas ta. Sinaak tumaten. Menel a babae. Di la makadlawan no apay akinayat mo kat naglaan. Uwan nga roda. Pagan ano kumamatikas kan kwa na ngay. No saan laga po iti kwartana. Kanti plano ta. Tsak tutupan day dya babae. Agbibisin kit di iti gwapo ang boyfriend, ha? Agraraman. Marcelo, aging gaasan da pa yan nagkasar. At danamnamam. Mapukpukawan dinamnamak, madam. Saan nakakayat da anak yo? Wen, nyam sika ti kayat ko para iti anak ko. Tinakmabali na sukiran ni Mayet. Tanwarami din na dayta. Saan ko nga ipanagan ken kwa na amin a kinabaknang ko. Nasken asigurado ka na saya at ipagbanagan to ti anak ko. Tsak kayat alukon lang ti lalaki a pakiasawaan na. Saan kong almanan ti kinabaknang, madam? Basta tikid-kid dawaken ka. Saan ka ama umuma? Sapay ko ma. Tasi dadaan ka manguray ken ni Mayet, iho. Ikarik day ta, madam. Kaya't ko kumangagdit ta. Nga mabayi na ka mangawis kan kamayat. Amumat amarigrigat aklaan. Kat awan na anay kastusa. Anya ka kadi. Maawatak mat dayta. O sige, agdayta. Katsyak ti makaammo. Mapantamangan iting ginginahan na restaurant. Saanin? Kababayin lang. Nung makita da si kababae tagbayan. Saan mo ta problema dayta? Ato iti kwarta. Iggamam dayta. Tasi kanto ti agbayad iti restaurant apanganan ta. Ha? Amangan no ko na agunggundawayan ka. Nganya ka kadi. Saan ko apang panunutan ti kasta? Gaputa amok ngay ayatan na. Agyamanak numawatan nak mayat. Inarakop nak. When? I love you, mayat. Bonnie. Ay ayatan ka mat, Bonnie. Tuyan ti kwarta, mayat. Isubli kon. Taitulod ka ni Jabalayo. Ala, saanin? Saan ko mat ngalaan? Intid ko ken kadaytan. Tapno adaw saram. Ngam, mayat. Sige, gumura akin ka no isublim dayta. Agyamanak nga rod ang mayat. Nagsimpat ka talaga kayan ayat. Basta ikarim. Adi nakluklukwan laeng, ha? Siyempre mata. Apay kumalukwan ka ngay.
Makitam dito kwarta. Saan kami pa nagkasar? Ngam ik-ikkan na ko niti kwarta. Inarakop kan inagkaklang. Kit saan na inala ti kwarta ngayong paggam na kanya? Amangan mo't no agin enjoy kan itar aramidang, Bonnie. Amangan no main in love kan iti dayja babae. Kat panawan naktumatan. Saan to mapasamak dayta? Anya ka kadi? Tiwala lang siya. Tsak pagan ano dayja alaad. Sikate ay ayatak. Siguradum lang dayta, Bonnie. Gaputa tsak ipalubos nga agragsak kayo iti dayjay alaan. Adak manan mayet. Flowers and chocolates for you. Si kamanen? Sana ka mauma. Amang idato ni tinapudno nga ayat ko kan ka. Mayet. Di mo timbagat nga dan kaya nayat ko. Aging gasan kayo pa nagkasar. Jak to sumardeng agdaton kan ka. Pumanaw kan? Awatem ko mamatirgalok kan ka. Pangasim. Tapalubusan na kagdaton kan ka. Agpakpakasyak mayet. O sige. Awatek da kita. Ngam, ibagbagakon. Awan namnamaem kanyak. Taadan ka ayan ayat ko. Urad da kayan ayat mo. At daaklat ta dito yung agururay ken gamayat. Sumardeng agtulang. Into nagkalaysa kayon kini Bonnie. Nasayat met nga rod no pinalubusan na ka nga agaran ken ko na. Nga urayadan ka ayan ayat na, Marcelo. Wan madam. Tong palak ti amin nabilin nyo. Basta pagsayatan ni Mayet. Saan mo asartayan na sagutan? Tapno, maamiris na akabailam nga ipaay amin ken ko na. Edin to aday jaya po ni. Kat polos nga awan maawat na regalo. Wan madam. Awan sayang akorta. Numay papan ken ni Mayet. Di ka madanagan. Takanayon kumot. Apalagipan, asikati rumbeng, apakiasawaan na. Apayan nala daw ka si Mangpet. Nag-date kayo man ni Tidayjaya Bonnie. Wen, Mama? Asino nga iti agas-gastos no kasjay nga ag-date kayo? Sika? Anya ka din da kita damdamagan nyo, Mama. Apay, masakitan ka, iha? No ni Marcelo, tikayan ayat mo, sigurado abongga ti date yo. Ngamin, kabailan na ka nga i-date, itingingin naan na restaurant. Diyak kasapulan da kita, Mama. Basta ni Bonnie lang ti ayatek. Kat pangaasi yo ha, Mama. Di yu lapdan ti ayan ayat mi. Diyak kayata na mapaluspusan ka Mayet. Isungag kalaysata ko man. Anya? Bonnie, sigurado ka kadi? Uray simple lang ang akasar. Taisula ang mati kabailak. Saan, Bonnie? Diyak ipalubos a simple lang ang tikasarta. Kaya't kung day tay bongga ti kalaysata. Ngam, Mayet, amumot amarigrigatak lang. Siyak ti makaamoy ti amin, Bonnie. Sikat ti makaamo. Ngam no para kanyak. Saan nga importante no bongga wano saan? Tinapatag. Asawa kanton. Sige. Ibagak to nga rod kan ni Mama. Taag kalaysatan. Sana mabalin, Mayet. Diyak kayat ngagkasar kayo iti Tidayjaya Bonnie. Apay akasta kayo, Mama. Bayanda ko mamad ngagpili ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Sige. Ngam, iti may sa kondisyon. Kayat ko mapaniknikan. Nupod no nga ay ayaten na kadayjaya lalaki. Uwad no saan. Ha? Anya ti kayat yo mapasamak, Mama. Subukam tinobyom. Dumgag ka. Taibagak dagiti aramidam. Apay pinaebanak dito balayo Mayet. Anya di ko na maibagam. Pangamin, Bonnie. Nalugi ti negosyo mi. Kat nakautang kami pa yan iti dakkalagatan. Anya? Kat anya nga rot ita?
Agkalaysatan, uray simple lang. Sana ka diha kasta ti kayat mo. Simple lang apan agkalaysa. Tayso lang mati kabailam nga ipaay. Ha? Kwa? Itamtan tapay lang. Asi kaswampay nga rin tinalugi ang negosyo yo. Kwa ngamin, naila ko min ti negosyo mi, Bonnie. Sa balin ti akin kukwa. Anya? Kwa? Baliwan tanto tagsarita mayat. At dapay ngamin napatagalakad ko ita. Ha? Sige. Urayak to nga rin ti panagsublim, Bonnie. Malas na talaga. Apay ngagpupudot ka, Bonnie. Nalugi ka no tinegosyo damayet. Kalpasan na. Kaya't na nagkasar kami. Pag ano kumati mangikasar ken kwa na. Kat nalugi mo't gaya mo't tinegosyo ta. Anya? Pinanawa ko na. Imba ka kagsubli akto. Tada na patag apagnak. Pag ano kumatag subli jay. Uray awan. Agbirok talangan iti sa balet target ta. Awan maganab kung iti dayjay amayet. O Anya, nagparik na kadikin kan ni Bonnie. Saan pa'y nga rin, Mama? Saan na nasungsungbatan na giti awag ko? Katita, jak pa yan makontak. Anya, ket nakaamiris ka din iha. Mama, Pinaghadal ka man. Nga mapaya di mo aramatan ti utok mo. nasakit na panunutan. At ikwartak lagayam tinapatagan ni Bonnie, Mama. Pag nakmamday ta na napasamak, iha. Uwen, Mama. Agsubli ako ni Tayan tinegosyo tayo. Katsak man ang tiagbantay. Ang mga noon niya pa iti mapanunot ko ang maaramid. No adda aklatan dito'y balay. Sige, iha. Sige. Sika, timakaam mo. Kwarta man, Bonnie. Awan nga, Regina. Awan mo't madiskitaran. Masikuran ako nga awan kwarta na. Makauma matikas to eh. Pasensya ka na. Di mo't ngamin nagbaligi ti plano ta. Sige nga ro tarumarak. Papa naman kanayo ng tiruror mo. Inak agdiskitar iti kwarta, Bonnie. Makadlawa ka talagan. Masansan ti irurwar ni Sheena. Tunggal sa rungkarak dito dagos na. Iranana mat ti rumwar. Kaslaliklikli ka nak. Kan, nagbaliwan ti panakilangan na kanyak. Tinasayat. Surutek iti limad ti nobyak. Amwak no sa dino ti papanan na. Ano magustong karimat lang di ginatang taagawas mo sila. Wen Gregorio. Kanto'y baga ginatang mo. Paboritok da ito eh. Ket kasano, suburot ka kanyak? Mapantay di balay ko? Sure, Gregorio. Sumuro takiti sa dino man apapanam. Sheena! Mabit lang, Gregorio, ha? Inakbitag si Ar, urayan nakton ijerwar to department store, okay? O sige, Sheena. Mabalin ka di, Bonnie. Di ka mangriribok dito, eh. Agawid kan. Asino day jay alakay kunak? Ala, ibagak man langan. Nobyok ni Gregorio. Anya? Ladingitak, Bonnie. Ngam ni Gregorio ti makaipaay iti kasapulak. Kwarta ti kasapulak. Di mo maipaiday ta kanyak. Isong aglinipatan. Kat di na kun nariribukan. Taure anyat aramidam. Jakon makisinubyan kan ka. Anya? Mayat, adda ka man dito ayan tinegosyo yun. Kahit nakadiasawan, nabawi yun dito eh. Wen, Bonnie. No kasta, ituloy tam di kalay sata. Tapnoan niya, Bonnie. Nabayag nga inururay ka. Di mo sungsungbatan dagiti awag ko ken ka.
aging nga in-black na kon. Ita, ibagang nga agkalaysata. Pasensyakan. At dalaang inasikaso. Ti ko nam kiti, impagarup mo nga awanen kwartak. Takwartak laeng ti inayat mo kanyak. Isu nga idi imbagak nga awanen kwartak. Binaybayan na kon. Saan nagpaysuday tamayet? Ay, ayatan ka? Di na kon maalilaw, Bonnie. Iso pumanaw kan. Taadda kaayan ayat ko. Anya? Ani? Adara ko. Honey, umay ka dito eh. Ne. Bonnie. Ada ka magganam dito eh. Kumusta? Sige agpakada kon mayet. Panawan kayo pa. Ita tanalpasan ti kalaysayo, natal nanti panunot ko iha. Gaputa mapagtalkan ti lalaki anak ki asawa. Mama, agi amanak. Gaputa, saan da ka binaybayan? Tinulungan dak, tapno makaamirisak. Kasta ti kinapatid mo kanyak nga anak ko, iha. Saan kayo madanagan, Mama? Subadak dayta apan ang ipatagyo kanya. Aywanan kayo. Aging gaabumakit kayo. Saan kayo abaybayan, Mama? Agyaman na kiha. May salaangan tikidawakan ka, anak ko. Anya dayta, Mama? Ikan na ko ba iti apo ko? Iti kabiitan na panawen. Anya? Mayet, awan ka diti malagip mo? Tunggal makit kitam danak ta? Ha? Awan, Mayet. Anya ko matirumba nga lagi pa. Malagip mo ti ko namili. Nga, anyan tulangin ti tsura ti anak ta. No data ti agkatuluyan. Anya ka kadi. Aging gayta, saan mo pa yan nalipatan day tiyang imbaga? Siyempre, saan ko malipatan? Kita mandanak ta. Nakapimpintas. Wen nga ron. Pasensyakan doon niya dagiti na isawsawan ko ken kaidi. Wen, maawatan ka mayet. Inayat ka latta. Iti laksid, iti panang pagpabayin mo kanya kidi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka, Mat. Marcelo. Biyag ti tao. Agyamanak, tasaan na ko na pinarigat ang nagaranggan ka, Mayet. Saan ko na pinagbayag ti panagaram mo? Taadamot panagayat ko ken ka, Bonnie. Maragsa ka, nak. Takamodyanan na. Kayan ayat kamutlangan. Agkalaysata ko man. Anya? Kalaysa Agos? Kato na. Anya kailangan iti urahin ta. Kat isuntong matlang ti trong na. Aguray ka pa'y Bonnie. San pa'y nga amo ni Mama sinungbatan kan? Naskan ka di pa'y nga ipakadam kan ko na. Kat siyempre ta isukat nga rod ti inak. Nalangarot, makamo ka. Basta tinapatag, sinungbatan na kon. Mabalin ka di, Marcelino. Sardengamon ti agar-aram kanyak. Addan kaya nayat ko. Anya, ang dagayam sinungbatan mayet. Sayang arot ano kasta. Saan lang nga si siyak ti babae, Marcelo? Atudit ta. Ngamsi ka ti kayat ko mayet. Kan agbagay ta. Pag
ko na aman nga bagay ta, Wana, tagpada ta abasit ka na pugot. Hay, dayta nga rod ka. Agpada ta lang nga rod na basit ka napugot sa ita. Dadabay lang mo ti gasawa. Anya langin nga iti tsura dagiti agbalin nga nakta. Saan mat siguro? Ta saan mat abasit ka na pugot dagiti dadakkel ta? Nairanala siguro akas to'y ti panakaitaw ta. Orehan niya ti bagbagam. Saan ka akayat, Marcelo? Ni Bonnie ti kayat ko. Gapo ka ti tagwapo. Natayak kan na po daw ni Bonnie. Wana, kasjay ti kayat ko apuli. Amang ano saan anapod no ken kaday jay? Amo ka dismayaan naklaang. I'm sorry. Taurayan niya ti bagbagham. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ni Bonnie? Oh, ada kamot gaya man iha. Wen, mama. Ket, ada kayat ko nga ibaga kada kayo. Oh, anya dayta iha. Adan kayan ayat ko. Ni Marcelo ka di iha. Saan, mama? Anya kayo muten? Diyak kayat ni Marcelo. Iha, iso ti kayat ko para ken ka. Diyak kayat dayjay, mama. Nasingpet ni Marcelo. Awan tulakit di ti agbali na parikot mo no iso ti pakiasawaam. Saan ko nga yayatan ni Marcelo, mama? Ni Bonnie, ti yayatek. Ay na, iha. Amangan no ti kinabak ng mulang ti kinayat na ken kada dya, Bonnie. Nagado anapipintas dita. Ketapay si kapay laang tinaram na. Makapasakit kayo mo't itinakam, mama. Kasla ko nayo, sana ka napintas. Napintas ka, iha. Gwapo ni Bonnie, ang maikumparakin ka. Lukon na kantulang dayjay, iha. Da kayo lang mo ti mangibagbagay ti dayta, mama. Kaya't nantupay ngagkalaysa kamin. O, makita. Kaya't na siguro ngagkalaysa kayon. Tapno matagi kwa na ti kinabaknag mo. Anya ka din dagita sasawan nyo, mama. San nyo pa'y unay nga am mo ni Bonnie ngam kastan ti bagbagayo kan kwa na? Gapo, tanatagsan tirik na kan kwa na, iha. Ambisyosa mo't ang babae. Talaga nga'y naklon na kaadagos. Di ka ko man nagselos. Saan ka di ang napagsaritaan tanda ito'y? Mairanod ka no bilang lang. Basta di naksinsinaan. Talaga matadi ka sinaan. Ngamin, siyakti mo na anobyam. Sungarot na di ka agselselos. Agtong palak no anyaman titulagan ta. Si katay ayatek. Aramaten talaang ni mayet. Tapno bumaknang ta. Kat intun mapasama kan tikas ta. Sinaak tumaten. Manal a babae. Di la makadlawan no apay akinayat mo kat naglaan. Uwan nga roda. Pagan ano kumamatikas kan kwa na ngay. No saan laga po iti kwartana. Kanti plano ta. Tsak tutupan day dya babae. Agbibisin kit di iti gwapo ang boyfriend, ah? Agraraman. Marcelo, aging gaasan da pa yan nagkasar. Adda namnamam. Mapukpukaw ang dinamnamak, madam. Saan nakakayat da anak yo? Wen, nyam sika ti kayat ko para iti anak ko. Tinakmabali na sukiran ni Mayet. Tanwarami din na dayta. Saan ko nga ipanagan ken kwa na amin a kinabaknang ko. Nasken asiguraduwe ka na saya at ipagbanagan to ti anak ko. Tsak kaya talukon lang ti lalaki a pakiasawaan na. Saan kong almanan ti kinabaknang, madam? Basta tikid dawaken ka. Saan ka ama umuma? Sapay ko ma. Tas idadaan ka manguray ken ni Mayet, iho. Ikarik day ta, madam. Kaya't ko kumangagdita. Nga mabai na ka mangawis kan kamayat. Amumot amarigrigat aklaan. Kat awan na anay kastusa. Anya ka kadhi. Maawatak mo't dayta. O sige, agdayta. Katsyak ti makaam mo. Mapantamangan iting gingin na restaurant. Saanin? Kababain lang.
Nung makita da si kababae tagbayan. Saan mo ta problema dayta? Oh, adto iti kwarta. Iggamam dayta. Tasikan to ti agbayad iti restaurant apanganan ta. Ha? Amangan ko na ang agunggundawain ka. Nganya ka kadi. Saan ko apang panunutan ti kasta? Gaputa amok ngay ayaten nak. Agyamanak numawatan nak mayat. Inarakop nak. When? I love you, mayat. Bonnie. Ay ayaten ka mat, Bonnie. Tuyan ti kwarta mayat. Isubli kon. Taitulod ka ni Jabalayo. Ala, saanin? Saan ko mat ngal alaan? Intid ko kin kadaytan. Tapno adaw saram. Ngam, mayat. Sige, gumura akin ka no isublim dayta. Agyamanak nga rod ang mayat. Nagsimpat ka talaga kayan ayat. Basta ikarim. Adi naklukluk kon laeng, ha? Siyempre mo ta. Apay kumalukon ka nga. Oh, makitam dito kwarta. Saan kami pa nagkasar? Ngam ik-ikkan na ko niti kwarta. Inarakop kan inagkaklang. Kitsan na ngayon nala ti kwarta ngayon paggam na kanyak. Amangan mo't no agin enjoy kan itar aramidang, Bonnie. Amangan no main in love kan iti dayja babae. Kat panawan naktumatan. Saan to mapasamak dayta? Anya ka kadi? Tiwala lang siya. Tsak pagan ano dayja alaad. Sikate ay ayatak. Siguradum lang dayta, Bonnie. Gaputa tsak ipalubos nga agragsak kayo iti dayjay alaad. Ada ka manan, mayat. Flowers and chocolates for you. Si kamanen? Sana ka mauma. Amang idato ni tinapudno nga ayat ko ken ka. Mayat. Di matimbagat nga dan kaya ayat ko. Aging gasan kayo pa nagkasar. Jak to sumardeng agdaton ken ka. Pumanaw kan? Awatem ko mamatirgalo ken ka. Pangasim. Tapalubusan ak agdaton ken ka. Agpakpakasyak, mayat. O sige. Awatek da kita. Ngam, ibagbagakon. Awan namnamaem kanya. Taadan ka ayan ayat ko. Urad da kayan ayat mo. At daaklat ta dito yung agururay ken gamayat. Sumardeng agtulang. Into nagkalaysa kayon kini Bonnie. Nasayat met nga rod no pinalubusan na ka nga agaran ken kuana. Nga urayadan ka ayan ayat na, Marcelo. Wan, madam. Tung palak ti amin nabilin nyo. Basta pagsayatan ni Mayet. Saan mo asardayan na sagutan? Tapno, maamiris na akabailam nga ipaay amin ken kuana. Edin to aday jaya Bonnie. Kat polos nga awan maawat na regalo. Wan, madam. Awan sayang akwartak. Numay papan ken ni Mayet. Di ka madanagan. Takanayon kumot apalagipan asi katirumbang apakiasawaan na. Apaya nala daw ka asimbang pet. Nag-date kayo man ni Tidayjaya Bonnie. Wen, mama. Asino nga iti agas-gastos no kasjay nga ag-date kayo? Sika. Anya ka din da kita damdamagan nyo, mama. Apay, masakitan ka, iha? No ni Marcelo, tikayan ayat mo, sigurado a bongga ti date yo. Ngamin, kabailan na ka nga i-date, itingingin naan na restaurant. Diyak ka sa pulan da kita, mama. Basta ni Bonnie lang ti ayatek. Kat pa nga asi yu ha, mama. Di yu lapdan ti ayan ayat mi. Diyak kayata na mapaluspusan ka, Mayet. Isungag kalaysata ko man. Anya? Bonnie, sigurado ka kadi? Uray simple laangan akasar. Taiso laang mati ka bailak. Saan, Bonnie? Diyak ipalubos a simple lang ti kasarta. Kayat ko day tay bongga ti kalaysata. Ngam, Mayet, amumot amarigriga taklaan.
Siyak ti makaamoy ti amin, Bonnie. Sikat ti makaam mo. Ngam no para kanyak. Saan nga importante no bongga wano saan. Tinapatag. Asawa kanton. Sige. Ibagak to nga rod kan ni Mama. Taag kalay satan. Sana mabalin, Mayet. Jak kayat ngagkasar kayo iti dayjay Bonnie. Apay kasta kayo, Mama. Bayanda kumamot ngagpili ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Sige. Ngam, iti may sa kondisyon. Kayat ko mapaniknikan. Nupod no nga ayaten na kadayjay lalaki. Uwan no saan. Ha? Anya ti kayat yo mapasamak, Mama. Subukam tinobyom. Dumgag ka. Taibagak dagiti aramidam. Apay pinaebanak diti balayo mayat. Anya di ko na maibagam. Kwangamin, Bonnie. Nalugi ti negosyo mi. Kat nakautang kami pa yan iti dakkalagatan. Anya? Kat anya nga rod ita? Agalay satan. Uray simple lang. Sana ka diha kasta ti kayat mo. Simple lang apanagkalay sa. Tayso lang mati. Kabailam nga ipaay. Ha? Kwa? Itamtan tapay lang. Asi kaswam pa nga rod tinalugi ang negosyo yo. Kwa ngamin, naila ko min ti negosyo mi, Bonnie. Sa balin ti akin ko, kwa. Anya? Kwa? Baliwan tanto tagsarita mayat. At dapay ngamin napatagalakad ko ita. Ha? Sige. Urayak to nga rod ti panagsublim, Bonnie. Malas na talaga. Apay ngagpupudot ka, Bonnie. Nalugi ka no tinegosyo damayet. Kalpasan na. Kaya't na nagkasar kami. Pagan ano kumati mangikasar ken kwa na. Kat nalugi mo't gaya mo't tinegosyo ta. Anya? Pinanawa ko na. Imba ka ngagsubli akto. Tada na patag apagnak. Ngam, pagan ano kumatag subli jay. Uray awan. Agbirok talangan iti sa balet target ta. Awan maganab kun iti dayjay amayet. O anya, nagparik na kadiken kan ni Bonnie. Saan pa'y nga rod, Mama? Saan na nang sungsungbatan dagiti awag ko? Katita, jak pa yan makontak. Anya, kat nakaamiris ka ka din iha. Mama, pinaghadal ka man. Nga mapaya di mo aramatan ti utok mo. Nasakit na panunutan. At ikwartak lagayam tinapatag ka ni Bonnie, Mama. Pag nakmamday ta na napasamak, iha. Uwen, Mama. Agsubli ako ni Tayan tinegosyo tayo. Katsyak man ang tiagbantay. Ang mga noon niya pa iti mapanunot ko ang maaramid. No adda aklatan dito'y balay. Sige, iha. Sige. Sika, timakaam mo. Kwarta man, Bonnie. Awan nga, Regina. Awan mo't madiskitaran. Masikuran ako nga awan kwarta na. Makauma matikas to eh. Pasensya ka na. Di mo't ngamin nagbaligi ti plano ta. Sige nga ro tarumuarak. Papa naman kanayo ng tiruror mo. Inakagdiskitar iti kwarta, Bonnie. Makadlawa ka talagan. Masansan ti irurwar ni Sina. Tunggal sa rungkarak dito dagos na. Iranana mo't ti rumwar. Kasla likliklikan na. Gan, nagbaliwan ti panakilangan na kanyak. Tinasayat. Surutek iti limad ti nobyak. Amuak no sa dino ti papanan na. Anya, magustom ka rin matlaing ti ginatang ta agawas mo sila.
Gregorio. Kanto'y baga ginatang mo. Paboritok da ito eh. Ket kasano? Suburot ka kanyak. Mapantay di balay ko. Sure, Gregorio. Sumuro takiti sa di naman apapanam. Sina? Mabit lang, Gregorio ha. Inakbitag si Ar. Urayan nakton i Jeruar to department store, okay? O sige, Sina. Mabalin ka di, Bonnie. Di ka mangriribok dito eh. Agawid kan. Asino day jay alakay kunak? Ala, ibagak man langan. Nobyok ni Gregorio. Anya? Ladingitak, Bonnie. Ngam ni Gregorio ti makaipaay iti ka sa pulak. Kwarta ti ka sa pulak. Di mo maipaiday ta kanyak. Isong aglinipatan. Kat di na kun nariribukan. Taure anyat aramidam. Jakon makisinubyan kan ka. Anya? Mayat, adda ka man hindi ayan tinegosyo. Kahit nakadiasawan, nabawi yun da ito eh. When, Bonnie? No kasta, ituloy tanti ka laysata. Tapnoan niya, Bonnie. Nabayag nga inururay ka. Di mo sungsungbatan dagiti awag ko ken ka. Aging nga in black na kon. Ita, ibagang nga agkalaysata. Pasensyakan. At dala ang inasikaso. Ti ko nam kiti. Impagarup mo nga awanin kwartak. Takwartak laeng ti inayat mo kanyak. Isu nga di imbagak nga awanin kwartak. Binaybayan na kon. Saan nga paysuday tamayet? Ay, ayatin ka? Di na kon maalilaw, Bonnie. Isu pumanaw kan. Taadda kaayan ayat ko. Anya? Ani? Adda ko. Honey, umay ka dito eh. Ne. Bonnie. Adda ka magganam dito eh. Kumusta? Sige agpakada kon mayet. Panawan kayo pa eh. Ita tanalpasan ti kalay sayo, natal nan ti panunot ko, iha. Gaputa mapagtalkan ti lalaki anak ki asawa. Mama, agiam anak. Gaputa, saan da ka binaybayan? Tinulungan dak, tapno makaamirisak. Kasta ti kinapatig mo kanyak nga anak ko, iha. Saan kayo madanagan, Mama? Subadak dayta apan ang ipatagyo kanya. Aywanan kayo. Aging gaabumakit kayo. Saan kayo abaybayan, Mama? Agyaman na kiha. May salaangan tikidawakan ka, anak ko. Anya dayta, Mama? Ikan na ko ba iti apo ko? Iti kabiitan na panawen. Anya? Mayat, awan ka diti malagip mo? Tunggal makit-kitam danak ta? Ha? Awan mat. Anya ko matirumba nga lagi pa. Malagip mo ti ko nam iti. Nga, anyan tulangan ti tsura ti anak ta. No data tiag katuluyan. Ah? Anya ka kadi. Aging gayta, saan mo pa yan nalipatan day tiyang imbaga? Siyempre, saan ko malipatan? Kita mandanak ta. Nakapimpintas. Wen nga ron. Pasensya kan noan niya dagiti na isawsawang ko ken kaidi. Wen, maawatan ka mayet. Inayat ka latta. Iti laksid, iti panang pagpabayin mo kanya kidi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka, Mat. Marcelo.